Павел Друзянов, красного угла, и Дамир Попов. Мегина Кангаласского улус. Пока со счетом 1-0 ведет команда Мегина Кангаласского улуса. Mantannya ikut ke masa final ketaksan berawal Darsen bergerak ke masa final ketaksan kerja Suhan sukses kelas terkindanya mantannya ikut ke masa orang sebenarnya berjaga sama cantiknya mas tante itu bawah cantiknya sekitar Первый балл получает Павел Друзянов. Daerah dari pasal tak bawa kalau saya kita mesti kita kisah berita kalau kata orang ini kita kerja Allah apa pernah mesti itu kan board berita tu sahaja mesti itu dari Republik Champion itu kita kerja itu sebab sektor kita ada orang di bawah wahana tempat itu Mas Tata juga pertandingan nonton di Canturar dan ada berita untuk seri bangsa berjalan banyak terlihat di kiminita sudah kita kalah hentakkan bener itu saja terang rintinya bener demi bahwa kita Allah baca lagu dua televisionnya dari berhati untuk mengikuti serial di biar mengubah Попов пытался пройти ногу, Павел Друзянов на чеку. Kisah sahabat. Полторы минуты осталось. Павел Друзянов захотел ногу, поднимает. Пока ничего нету. Еще минута остается. Есть Павел Друзянов. Сравнивает счет 1-1.